بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Watukufu, tusana salamu juhanyu tijaban leo hamada mbili makhsus made handani rijeri ni kanum hunaidi wakayara asna muda mwingi bano kamjanona na mwezerezo na misi mikanimiaji ukayara dhimari mungu zihilda kaudurongowa haukaya alikana mbwana akavifanya mbwana hiyo Isa walioba kinele girino wabaki shemba na mimi na kanyo Isa ngarjo baki atabajesia sa tena dirinji ya ramaze mbwana ngarjo baki ribajesia sa tena dirinji ya ramaze mbwana sha karma mbwana ya siasa banu reandisa rangu 2019 wajalia mbwana yo riwaswili akagaba wadamba kaya karna waswili 2021 ngawondo le girlo tawa sax bari 2021 kajaja rezimu wajalia Isa Zali timize mandahe 2024 barde bardo avoti hardia avotiwa ya bwana na kisiasa ya hanguni maopoza yo Isa nsino wakati oloja bana bamshindana na wanambara zaliti president no kwa nashida kuna president ni ke kwa nao shinda wanambie murumwe ku morindo Dr. Abubakar Matsabu ho hamandi zo abasainu lazima abasainu rangalie ezuarmenti yabange emada yo kama ndarangali ya mazarezo na sherezo kumurika banu midem ndwa mando har mazarezo zinu na hudu 19 jamanu horabe halembabi nandisa ho defende idawla ngajalia sisi mwana mwandu defende o hamataka shangari defende o ha conviction ana mabenisa mwana mwandu ko wajao zongoze suzwania shangari defende o ha conviction abasayinu wajino na miguguma watiti harmozerezo wa wanhunasi konusi hao wadhaniu mandamu haki adhani wafikiriu nusi hao tunafu mazina hao bana wastehi wanipara wala risha nga batolo piye za ujarumwe investiture ngarzanzao fanja tamamia mdo tunda kakolinga stolongo jonga rudongalia hizo mimi njokamba nilizewa na nyasi wao. So ani wawandu wajikaza ondago wajamba wabeshwa bieni serikali wajarama investiture wangu wajikaza ondago kamdo kana mwanzano hunu hamsaidia bie zoki shaka wajaka bije ya ukando wasaidie wandu bie walo Faransa wajabani ngabo wajiribeze bie wajabani halafu ngabo wamenye haezi chwa ukabalaba trengwa bieni wandu madhamana wa partia ujau wabeshe wandu wajebanu donko sayo hakiba kendo na hizo kayo ki swala damu niambie ukaya na litundendo likemaki mimi ngamkubali ukaya sonti wanurwania rais Azar Asmani rifayaze critique rongozondo hatu rameti jawu rambe sidine mna hiyo yabona bo saidi yawe mwe dola yumba byonga mwikuba
Mifanya wakati chanoheleza ukaya wanandongo wambishi hao watona ta ukomila jau wanandongo kwa watona ni wamalise ni bure mshane bure amonge termwambia ni wananyaswa komba ananyaswa mbwana kasise mbwana hatu na opposition yesa hisa ngijore je yani ngajore je na siasa tena janvier 2025 katirikona mwezi mbwana zahema deputy shaze mbwana da hora iso daula zembwana rakaida zozisa wakumori waelewa wakubali ka siasa tsabuho ngwajua yo ufanye siasa ndo vyo utsabuhondo amonge Silahnya ntuye mna balbala huo kama wenji on parao wala bajaze bia kunuka danki wala ni wamendika ya yominyanya izovana hawa wandu wakanza wajitini mba poar ani mba ida mapoele karere waze bie shawan wenji wajabala wandu kwa jitsinda ze bie za hao wacha jokana doju zumuishi ya wandu wabe minyanya babu mjani mweze shaminga amenu zinambao ameni haunga